Umama insizwa intombi abantwana abancane egameni lika Jesu waseNazaretha amen. Useshilo ubaba uSikhakhane kade la ekutheni kuNdlovu Sibonga baba uNdlovu Sibonga ngiyambonga uJesu ukuthi nami wangenzela umusa abazalwane la ngakhulela khona insindiso ayisasingayazi nje abantu ababathindisiwe babengekho ngakithi angikhula khulele emakhaya ke mina abazalwane kodwa ke ngiyambonga uJesu ukuthi ke wangizungeza nami waze wangifica wangithola nami ngazalwa ngezwi leqiniso ngaba uqala wezidalwa zakhe makabonga uJesu ngoba thina singabokuqala bezidalwa kwaba kuhle kuye bazalwane uthi asisale ngezwi leqiniso asisalanga ngentando yendoda haleluya kodwa sizelwe ngezwi likaNkulunkulu makabonga uJesu bazalwane ngokukhulu bazalwane okungabambezeli namhlanje ngiyacela nje ukuthi ke sike sivuleni namhlanje nje ngizokhuluma sibonge kakhulu abazalwane incebo zaNkulunkulu sezisikhonzile kakhulu kule ndawo bazalwane siyambonga kakhulu uJesu ukuthi ube kanye nathi kuze kube manje bazalwane ngiyacela abazalwane ozongifundela sifundeni incwadi ngokuka Luka chapter 22 Luka chapter 22 Hazulwa verse 31 ngenxa yami liwa lapha kade angikhulume ngokukhulu kushesha abazalwane ngiyacela uzongifundela uverse 31 cela angifundele nje uzongifundela u31 angigcinele ku34 amen. Luke 22 from verse 31. Simoni Simoni bheka uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni 32 kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli wena ke nxa usuphendukile uqinisa abafowenu wathi kuye Nkosi ngilungele ukuya nawe nasetilongweni nasekufeni qobe yebo 34 wayesethi ngiyakutshela Petro ukuthi iqhude alikukhala namhlanje ungakangiphiki kathathu ukuthi awungazi haleluya la bazalwane ngizofuna ukukhuluma ngoPetro amen la sifunda uJesu bebesebedla isidlo sokugcina uJesu esezoya eGetsemane base kuthi ebusuku intatha base bayambamba bayombethela mangabonga uJesu la nansi into engifuna ukuthi ngikhulume phakathi kwabazalwane ukuthi uSathane akadeli man haleluya laba beqeda ukudla isidlo bayakhuluma ke uma beqeda isidlo noJesu beqeda nje uJesu ade batshela ukuthi khona ozomdayisa vele ke uJudas Iscariot uJesu beselethe bebezibathi ubani loyo uthi ngizothatha uCezi base ngicobhoza base ngiyamnika uyena
wathi angalithatha ucezu uJesu waliqobhoza walinika uJudas Iscariot lithi iBhayibheli kwangena uSathane kuye wasukuma ngaleso sikhathi waphuma uJudas Iscariot aqeda ukudla isidlo noJesu mangabonga uJesu manje kuyabonakala ukuthi uSathane ufuna nje akhulukudele nje uSathane kumtoli uJudas Iscariot mangabonga uJesu asambe nawe kancane mfethu ungilekelele laba salwane ngifuna ukuthi uyigade number 1 indaba yokudla lithi iBhayibheli uJudas Iscariot wadla isidlo kanye noJesu azikahle ukuthi kodwa uzomkhaphela uJesu namhlanje sinabo abazalwane abangena kusona isidlo baphenduke njalo leso sikhathi baba ngiyacela ungithethele Nkosi yami kodwa enhlizweni yakhe kahle khona into engizoyenza isono kusasa gada uSathane uzokhulukudela ngokudla mangabonga uJesu yabona abazalwane la kuqeda ukudliwa isidlo ukuthi Adamu waqala ukuze kuthiwa bonke abantu kuAdamu bayafa kwakungenxa yokudla baqede badla sangena isono ngokudla iyakho noPaul bakhuza abazalwane athi bazalwane lokho okuhlatshwa ngabezizwe abakuhlabela uNkulunkulu kodwa bakuhlabela amadimoni nama ngithanda ube nibe inhlanganyelo namadimoni ngabanye amazwi wabazalwane lo David ekhuluma le ndaba uthi bazihlanganisa noBhayibhiyori badla okuhlatshelwa abafile sabhoboka isifo khona izinto ezibhotshozwa ukudla ngokungafanele haleluya ingxaki ukuthi uSathane ugaladela lo masidla avele nje akuthole esegalakadelile hawu usengaphakathi mangabonga uJesu wazalwane naye futhi uJesu uma eqala uhambo lakho naye noNkulunkulu eqala ukukhonza emva kuba kade ebhaphathisiwe lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wamhola la ehlane uma efika ehlane sezilinzi kwaso40 waqhamuka uSathane uma eqhamuka into yokuqala ekhulumayo uthi yidla wacaca ukuthi uma iqala iNew Testament ufuna ukumdlisa kanti noAdamu wadla wanqaba uJesu wathi ngeke ungilokothe ngeke ngidle ngoba kusho wena mangabonga uJesu Simon nakula ngikhona Simon bheka uSathane ufunile haleluya gazi manzi haleluya ma angi angikhulume bazalwane uthi Simon uSathane ufunile ukuthi anihlunge njengokolweni uma behlonje ukuqasa ukuthi bazohlakazeka bamshiya uJesu yize noma behambe sonke isikhathi bebona amandla akhe bezwa amandla akhe kodwa khona isikhathi la bezofika khona bahlakazeke ufunile ukunihlakaza njengokolweni mangabonga uJesu bazalwane uSathane akadeli hawu mangabonga uJesu bazalwane yabona bazalwane uma uJesu wasezohamba emhlabeni ukhuluma into esimple uthi izilingo zizofika ezweni kodwa maye kuloyo isilingo esizoza ngaye uma eqhubeka ehla usengena kubazalwane uthi uma umzalwane eba nenqa nomunye umzalwane
akaye kuye. Uma lo mzalwane emuzwa kobe umzuzile, makabonke uJesu bazalwane. Uma eqhubeka usathi ke uma engamuzwa kabiza omunye, ngoba isizathu angithandi ukulahlekelwa nawo oyedwa kulaba abancinyana. Makabonke uJesu bazalwane. Ngifuna ukukhuluma sesongma local ethu. Uthi uSathane afuna ukusihlukanisa noma sikhona kwilocal afuna ukusihlunga njengokolweni. Hawu makabonke uJesu bazalwane. Makabonke uJesu. Anganoma kuyazwakala. Angikhulume nje ngizize bazalwane ngoba sesiyahamba. Simoni uSathane ufunile, ucelile uthi uma ngisuka nje ihlakazeke njengokolweni. Makabonke uJesu. Uyazi ukuthi beqeda isidlo la ngenhla nje wasifika khona la 22. Balo beqeda nje sebebuza uJesu uma ngihamba mina uma uhamba wena uba uzoba mkhulu kuthina. Uyabona nansi inkinga iqala nje suku uJesu afuna esezohamba nje. Sebefuna ukubuza ukuthi ubani ozoba mkhulu kunathi. Ufuna ukunihlunga njengokolweni. Nisakazeke. Makabonke uJesu bazalwane. Uma uSathane efuna amasakazeke abazalwane akanqeni ufuna agalakadele adale ingxabano phakathi kwilocal kubazalwane. Ngoba ufuna ukunihlunga njengokolweni, amnyamthatha mphonsele, omnyamthatha mphonsele. Yikho incwadi yamaGalatia ithi ubukhona umzalwane owoniwe kunomuzi onamandla nokuxabana kunenqaba zomgoqo eqinileyo. Osho ukuthi wona umzalwane ubukhona. Once waxabana abazalwane umuzalwane obukhona kunomuzi iRussia. Yini enza ukuthi abebukhuni? uSathane ufuna ukuthi bahambe bengezwane. Ngoba uPaul yakhuluma uthi bazalwane imisebenzi emnyama isobala. Asethi ukwahlukana athi nokwalana. Abantu balane bekuyilokhala eyodwa kodwa balane. Sathane ufunile ukunihlunga njengokolweni. Simon angazi ukuthi why. uJesu uyena waqapha uPetro. Ngesikhathi uPetro ebona isambulo ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi nami ngeke ngisathi kuPetro uSimon kodwa usoba uPetro. Kodwa this time umbiza ngoSimoni. Simoni. uSathane ufunile ukunihlunga njengokolweni anisakazi. Umbiza ngale amsusa kulona. Ngoba khona into ayibonayo ukuthi khona into ezokwenzeka la uma ngisuka. Khona bathi ngathi behamba noJesu. Behamba noJesu bezomandla, bephiwa amandla, bekhipha amadimoni, becast uSathane out. Kodwa namhlanje khuluma inqaba. Uthi uSathane ufunile ukunihlunga. uJesu kawathuma ehamba ngathuthu. Thebe bathuma ehamba ngathuthu bathi babuya bathi amadimoni asilalela na yonke into nezifo ziyaphulukiswa. Uthi uJesu kodwa ngambona uSathane ehla njengonyasi. Thokozelana ukuthi amagama alotshiwe. Kanti uSathane akandaba nomunye wamandla. Pastor wonke ufuna ukunihlunga njengokolweni. Bazalwane ngifuna ukuthi ningavumi uSathane anihlunge njengokolweni lapho nikhona nalapho nikhona. Ningavumi uSathane anihlunge njengokolweni.
uthi uPaul ke asibona abangawazi amaqhinga akhe. Ngabe manje abazalwana bawazi amaqhinga kaSathane. Lo uSathane ke lo. Ngakho ke ufuna simelane naye ke manje siqinile ekukholweni. Hallelujah. Verse 32. Amfunde mzalwane. 32. Yebo. Kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Wena ke nxa usuphendukile uqinisa abafowenu. Oh. Hallelujah. Ngifuna nje sizinze kanje bazalwane. Ngikhulume ingene kahle lento kubazalwane. Kodwa wena Petro, wena ngikunxusele ukuthi uma usuphendukile. Hallelujah. Oh, kathi ukhola nginxusela ukuba ukukhola kwakho kungapheli. Ngizibazalwane. Uma uJesu ekhuluma namazwi ngesikhathi uJesu eqala ehamba nentshumayelo yakhe eqala ukushumayela ufika olwandle bayadoba Petro. Makabonke uJesu bazalwane. Ufika bayadoba. Bayadoba ucela ukuthi amboleke isikebhe sakhe uPetro. Uyamnika uPetro uJesu bangena kancane emfuleni uyashumayela uJesu ashumayela. Uthi mayiseqedile uJesu uthi ke hayi ke ake nithatha amanethane manje niwayophansa ekujuleni kolwandle. Bathi uPetro sishikile kwaze kwasa Nkosi. Asiba manga lutho. Kodwa ngeze bazalwane. Hallelujah. Sishikile asiba manga lutho. Number 2 sekugcwala abantu sebegcwala la. Inhlanzi sazibona la lezi zithunzi ngoba bayadoba ebusuku bona. Sasibona ithunzi unawe usika washumayela wamemeza sibonekile inhlanzi uthi uJesu iphonsana ojuleni kolwandle uthi uPetro sengizokwenza ngenxa yezwi lakho ngoba uPetro kade likholwa izwi likaNkulunkulu. Ukukholwa kwakho kungapheli. Makabonga uJesu. Dinga Wena abazalwane nikhona kodwa bazalwane sihamba nani. uPetro wathi ngenxa yezwi lakho Nkosi. Ngokomthetho mina njoba sine experience yokudoba awusakwazi ukuthola inhlanzi izinto nje. Kodwa ngenxa yezwi lakho ayisenzo wafaka amanethi. Lithi iBhayibheli bawafaka amanethi babuya nenhlanzi. Awubonke uJesu wasolwana. Kwakunzima nokuzidonsa. Lithi iBhayibheli ngesikhathi bezidonsa ngenxa obuningi benhlanzi kwazi kwaqhuma inethi. Hallelujah. Uyabona uJesu uma esevuke kwabafileyo. Kuba nala uJesu ethi kuPeter, Petro, hamba nolinda eJerusalem washumela lawo sifazane oyasho ukuthi uJesu uvukile. Ngesikhathi belindile uPetro kuthiwa wathi bebehlela wathi hayi wathatha amanethi wathi futhi hayi ngiphindele emfuleni ngisafuna ukudoba mina. Makabonke uJesu wazalwane. Bebefika lapho kodoba. Lithi iBhayibheli uJesu uqhama besadoba. Ma uJesu eqhama besadoba kuthiwa bethuka ngoba uJesu wambona eza. Kuthiwa wayesasho lo mfundi wayethanda uJesu. Wathi Nkosi. Lithi iBhayibheli uPetro wayesegqoka ngoba wayehambaze. Petro wezisimanga. Emva kokuvuka kaJesu. Kuthiwa wayedoba ehambaze. Ngathi ngakho nenhlanzi zazingezi ngoba hawu nangu umpostoli edoba ehambaze bo makabonke uJesu. Uthi uJesu nayo inhlanzi bathi asinayo sibambanga lutho. Uthi uJesu akafake la iceleni kwenu wafakuthiwa babambi inhlanzi eziningi kodwa inethi ayiqhumanga. Sisenkingeni kulezi zikhathi zamanje bazalwane. Siyashumayela babanjwe abantu enethini
kodwa iproblem iyaculminate ziyaphuthuluka inhlanzi. Ngabonga uJesu bazalwane. Asibuye nakula ngikhona. Ukukhola kwakho Petro kungapheli. Bazalwane, ngicela uNkulunkulu angilekelele ningizwe ngalendlela engifuna ukuyikhuluma ngayo le ndawo. Yabona uPetro huyo umuntu odethi uJesu mekhuluma aqashuluke eqala uPetro aphendule. Kamazi uPetro ngathi umphosolo engathi ube sharp ekuzweni izinto zikaNkulunkulu. Nangizothi bazalwane, uJesu beza isixuku esikhulu. Emva uJesu sebanika izinto abadla basutha. Mase kudla isixuku esikhulu. KuJohn chapter 6 uthi uJesu labantu abangilandeli ngoba befuna izwi. Kodwa bangilandela ngoba badla izinto abasutha. Wathi ngicela ukunitshela ukuthi kodwa odla umzimba wami aphuze igazi lami, lo muntu uzoba nokuphila okuphakade. Ngoba okhokho benu ekhuluma noIsrael badla imana bafa, kodwa odla umzimba wami waphuza igazi lami. Bakabonga uJesu unokuphila okuphakade. Lithi bonke bahlehla bahamba bonke. Uma ephenduka uJesu uthi nina nisaleleni. Uthi uPetro sizoya kuphi inkosi? Ngoba amazwi akasho soya kuphi, uthi sizoya kubani? Ngoba abantu banayo option. Uma besuka kuJesu bakhona abantu abaya kuye. Kodwa ngizwe bazalwane, uthi uPetro sizoya kubani? Ngoba amazwi okuphila okuphakade akuwe. Haleluya. Bonke abantu bethi likhundle lizwe beshathi imthwalo phindele umva ekade baphulukisile ekhipha amadimoni kubo, kodwa uma esekhuluma lamazwi bonke bahlehla. Kodwa uPetro ngoba waye umuntu esharp ekuzweni izwi kaNkulunkulu wathi soya kuphi? Ngoba amazwi kubani? Ngoba amazwi okuphila okuphakade amazwi okuphila okuphakade bazalwane akuJesu. Ngiyakukhulekela Petro, ukukhola kwakho kungapheli. Haleluya bazalwane. Ngabonga uJesu. Ufuna ukukhuluma nje kanje le ndaba. Isakhona bazalwane. uPetro umuntu okade eqavile kubapostoli. Nangizothi bazalwane, umuntu okade eqavile uPetro kubapostoli. Uma uJesu ebadudula esigibelani nihambe ngisayokhuleka entabeni, uJesu uthoweza ngomlindo obusuku ehamba phezulu kwamanzi. Uma uJesu ehamba phezulu kwamanzi bebembona kuthobathuka bathi isithunzi. Kodwa uma bethi hayi ngathi yena uJesu inkosi, uthi uPetro ngiyacela Nkosi uma kunguwe ungibize ngize kuwe. uPetro way-exercise ukholo lakhe lokuphuma emkhumbini onabazalwane ahambe phezulu kolwandle. Kodwa ngizwa bazalwane, wahamba phezulu kwamanzi. uPetro wazi ukuhamba phezulu kwamanzi. Ngizwa ukuthi bazalwane, kuthothi bebona imoya iphuthula angatshoshona phansi, uje wakhala wambamba uJesu. Kodwa ngithi uPetro njengoba sikhuluma umuntu owake wahamba phezulu kwamanzi. Yabona kokholwa inkolo, yabona uPetro noma bengakhuluma abanye abapostoli bazalwane, kodwa uPetro angavela athi nina khona into engaze ni experience selokhu lazalo. Amanzi inhlazi niwagibela ngomkhumbi, kodwa mina ngeke ngawagibela ngenyawo, ngahamba phezulu kwawo. Kwasho ukuthi ibhande liyahamba, uSathane akathuli, ukukholwa kwenu kungapheli. Ngiyangizwa bazalwane, angicishe ngingengene kuye kwe manje ngijule. Ukhona abazalwane abamqoka, ngingasho abazalwane abakho mqoka ebandleni. NoJesu uthi ofuna ukuba mkhulu akabe isikhonzi senu. Kukhona izikhonzi zenkosi endlini yenkosi ezimqoka, kodwa uSathane bazalwane, kuyenzeka uSathane avane ashaye umuntu omqoka.
endlini yenkosi. Ngiyangizwa bazalwane. Ashaya umuntu omqoka lendlela ukuthi abanye bavene bengakenzi lutho babawe ngokuthi umzalwane khona umzalwane oshayekile omqoka. Ingake uJesu phethe ngikhuleka ukukhola kwakho kungapheli. Mawusuphendukile wena uqinise abafweni. Ngiyangizwa bazalwane. Ukhona bazalwane uPetro bazalwane washayeka. Yabona muzomuzwa la. Uthi inkosi mina ngeke mina. Ngeke ngikulahle inkosi ngiyagaranta. Umunye ekufeni ngizona ekufeni. Umunye ejele ngizona ejele. Uthi uJesu kusasa nje lingakhala iqhude kathathu wena Petro uzongiphika. Namhlanje uthi ngifuna ukuzothi ukukhola kwakho kungapheli mzalwane. Uthi usaqhuma kahle uyintombi ukhonza uhlabelela kahle. Uthi kwaqa uyamona nasi isisu sasithephu. Nampa abazalwane ngibabekile. Ukukhola kwakho kodwa kungapheli. Mawusuphendukile uyalo dadewenu ukuthi le ndlela iyingozi. Ngiyangizwa abazalwane. Ngicabanga ukuthi uPetro kwakuyinto okudlala, kwakungumpostoli ohamba noJesu. Eseceleni kwaJesu. uPetro ukwazi ukubona uJesu wathatha uPetro noJohn noJakobe wakhuphukela nawe entabeni bebodwa. Washintsha esinye isimo wakhazimula kwelanga. Ngiyangizwa nengubo zakhe zacobezela. uPetro ukwazi ukwespirita uJesu ekwesinye isimo i9 engasibonanga leso simo. Ngoba wathi uJesu bazalwane uma bese besuka entabeni uthi ningabatsheli laba abanye akade besele. Ngiyangizwa fulani. Osho uPetro noJohn noJakobe baka experience kumbona uJesu ngenye indlela i9 engazange imbone uJesu. Wazi uJesu wavuka abafileyo. Bona bembone ngenye indlela abanye bembone ngenye indlela. uPetro wayemqoka. Kodwa wafikelwa isimo la khona emphika khona uJesu. Wawa uPetro. Kodwa bazani ngiyangizwa. Kuthi ngithi mina noma uSathane eshaye umuzi wakho. Njoba ekhuluma umzalwane bazalwane. Kuzwakala ukuthi liyafolosa leleshumayelayo. Ngiyangizwa bazalwane. Engathi umuzi wayo uyanyakaza, hayi nokuthi uyanyakaza. Usuwile. Abanye ukukhola bakulahla lapho. Uyozwa ngendaba ukuthi usibani mananga bevutha Nkosi yami. Kwavene kwangena uSathane yaphela indaba. Ukukhula kwakho mzalwane kungapheli. Njengoba sikhuluma nje siqhuma la bazalwane. Uma ngaqaphelanga khona uSathane ngabashaya khona sithuka la. uSathane ikhala kade usengenile kubona. Hawu lo kade laphana. Mzalwane uphi? Mzalwane walimala. Webazalwane noma kuthiwa ngabe ushayekile. Vuka uzithathe ukukhola kwakho kungapheli. Ngiyangizwa mzalwane. Uma uSathane kwazi ukushaya umpostoli uPetro bazalwane uPetro wamphika uJesu wawa uPetro wawa namandla ehelinga kade bephulukisa bekhipha amadimoni wasuka lapho wawa total. Angisababaliko uThomas. uThomas mayesafika usathi hayi ngangikholwa nokuthi uvukile kodwa uJesu debatshela ukuthi basozovuka. Uthena sengifisa nokufaka imini uyambona ukukholwa kwalabantu kwase kuvele seku out. Naye uPetro qobo naye kwase ku out ukukholwa kwakhe. Ngoba ngesikhathi osifazane efika uthi uJesu uvukile kuthiwa bagijima nomunye umfundi wethanda uJesu bagijima kuthiwa lo mfundi wamdlula uPetro. Ngoba babengakholwa ukuthi ngempela uvukile kade batshela ukuthi uzovuka. Ukukholwa kwakho wemzalwane kungapheli. Kodwa ngiyeza bazalwane. Uthe ubekhuluma uPaul ekhuluma kuTimotheo. Uthi Timotheo umoya ukhuluma ngokucacile ukuthi ensukwini zokugcina abantu bayohlubuka ekukholweni banake izifundiso zamadimoni. Ngakho itarget ukuhlubuka ekukholweni. Into uSathane igadile ufuna abazalwane bahlubuke ekukholweni noma ukukholwa kwabo kuphela ukukholwa kwabo.
awuze ngibambe isikhathi sami ngihlale phansi. Makabonga uJesu. Ukukholwa kwakho mzalwane kungapheli. Mawusuphendukile uqinise abafweni. Mhlawumbe sikhona la khona abanye abashayekile. Yazi uSathane ithuluzi alishaya akushaya ngalabazalwane. Ukuthi umzalwane maseshayekile wabona yabona lento ayikho ihlazo la ukuthi namhlanje shumayela ngayo namhlanje. Ngamanye maziyapha la phansi uPetro wakamphika uJesu. Osho noma kaqina uPetro aphulisa ukuthola kodwa ulotshe ukuthi wake wamphika uJesu uPetro. Kunezinto bomzalwane ofuna ukuhambe nazo uzizwe ukuthi siyasinda silemhlanje. Zinjengenxeba kimi. Ukuthi ngeke ngakholwa ngase ngiyashayeka babona bonke abazalwane. Abanye abantu ababesavuka kuloko kuwa. Abanye noma bengavuka kade bevangela sebeyasaba ukuvangela. Yabona boswaduwile kade uvangela ushaya izono. Uma usuvuka ungavangeli kodwa uvangela usalimele. Usalimele. Awukaphenduki. Hawu haleluya bazalwane. Awukaphenduki. Mzalwane. Yamnxusa uNkulunkulu. Hawu makabonga uJesu bazalwane. Ukuthi uSathane angasihlungi njengokolweni. Hawu makabonga uJesu bazalwane. Kuyenzeka njengoba sihlangene kanje ibe khona nje ikhwirana phakathi kwabazalwane. Afuna ngayo ukuba abazalwane abahlunge nje njengokolweni. Njengoluthi njengoba sihlangene kufanele kulahleke into yomuntu Nkosi yami. Into yomela lahleka ngini nabazalwane ngoba abazalwane bonke la into yomlahleka kanje ngigcine ngayitholanga thina abazalwane bonke la. Sathane ufuna ukusihlunga. Sometimes uyambona ngathi uyamsola. Kodwa bazalwane ngiyangizwa kodwa bazalwane. Ukukhola kwenu bazalwane kunga nesihlwane nabo hamba bebhekana nathi sisala ngapha nangi kodwa umnyalezo ukukhola kwakho mzalwane kungapheli. Ngoba uSathane ufunile ningabazalwane ukuthi alihlunge njengokolweni. Mhlawumbe abanye nje njengoba kulalwa la awu amen bazalwane. Omunye nje unombuzo kodwa Nkosi yami yini le kade ngivelela. Awu amen bazalwane. Mhlawumbe omunye kade le nomunye umbone esemthinta kabambana. Ngiyangizwa ukuthi bazalwane usiyamthinta athi ngoba sabe sifana sonke la lo sengithinta ngoba nelomoya uvene uqubuke nje somewhere. Hamba bazalwane sebehlubukile. Kodwa lona kade kwenze njani sengithinta kanjena man? Kanti ngilaphi la? Ngiyangizwa ukuthi bazalwane omnye ngasathi angiphinde ngeke lapha abantu abazalwane banje. Sihlenda abazalwane banje. Angazi umuntu afuna ukulahla ukukholwa kwakhe akuyeke. Ngoba kunala madimoni alesikhathi sokugcina. Abona uJesu athi emhleni kalo njengasemhleni kalothi. Ngiyangizwa ukuthi bazalwane. Phela emhleni kalothi uyabona sikwangaganwa. Amadoda nje ethwala ayethembisile, athembisa bazi bathathwa olothi namadodakazi akhe. Kwancipha imshado. Kwanda imshado abantu abashadana bobulili obodwa. Noma ngabe kunjalo umzalwane ukukhola kwakho kungapheli. Hawu bazalwane kodwa ngiyangizwa bazalwane. Ngifuna ukucula. Sorry ngoba maduze sengizohlala phansi bazalwane. Kodwa into ade ngifuna nje uyikhuluma kuthuli kanje. Ukuthi mzalwane ukukhola kwakho kungapheli noma ngabe kwenzekani empilweni yakho. Bakabonga uJesu. Masimbonke. Oh nomsaka. Simuthande. Hallelujah simukhonze. Imihla. Bazalwane ngiyacabanga sengino 5 minutes base ngibuyela ngaphasi. Ukukhola kwakho mzalwane kunjani bazalwane? Kungapheli. Uyenzeka kade uke washayeka. Uthi usashayekile wavuka.
siphinde sivuke futhi sivunguvungu esizofuna ukuthela phansi. Yabona abazalwane, uPetro uNkulunkulu wayembulele emva kokuvuka kwakhe uJesu, ngoba waphenduka uPetro. Uma uPetro esephendukile kwahle umoya ingcwele abazalwane, lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uNkulunkulu wambulela ukuthi abezizwe nabo sebeyangena ekholweni. Uyu umuntu wabona indwangu, wabona zonke izilwane uthi lezi aseziyadliwa lezi. Haleluya. Wathi ngudla kuyichilo. Wathi uNkulunkulu, why uNkulunkulu ambulela uPetro? Ingoba uPetro wayesharp ekuzweni izwi likaNkulunkulu. Ukhona bazona basharp ekuzweni izwi likaNkulunkulu, kodwa uSathane basetargetha bona. Ukuze betargethe bona ibandla livele lixeke ibandla. Noma kuthiwa ngabe kunjalo ukukhola kwakho emzalwane kungapheli. Bazalwane ngizwa bazalwane, uPetro wathola isambulo, washona kakhona. Uma efika nje kakhona ngathi wayemqamama ethi niyazi namaJuda uthi akumele mina njengomJuda ngihlanganyele nani ngidle nani, kodwa inkosi ingitshelile ukuthi ngingenzi njalo. Kwavene kwehla umoya ingcwele basindisa abantu bezizwe kwanecala eJerusalema lokuthi uPetro ungene phakathi kwezizwe kwabe zizwe wadla nabo. Ngiyangizwa bazalwane, wathi bekhulu uPetro wachaza ukuthi ngangilapha eJopha ngehlela isiyezi kwanjena kuthiwa bonke amaJuda bavuma bathi awu kanti nabezizwe bamukela umoya njenganathi bayidumisa inkosi, kanti uyadlala. Kuzwakala usathi uPawulu eMaGalathiya, uPetro ngahle sohlangana eAntiochia, ngahlangana naye eAntiochia ngoba wayenecala. Hawu, elani icala laPetro? Kwathi kufika amaJuda evele eJerusalema, uPetro ehle nabezizwe kuthiwa wathi mebona amaJuda wahlubuka kubazalwane, wacishe walichitha waliqeda ibandla. Angizwe bazalwane, njoba ngikhuluma sengiyaqeda vele ngikhuluma ngiyafunda. Wacishe waliqeda ibandla uPetro. Kuthiwa noBarnaba umuntu ehamba noPawulu qobo beshumela abantu bezizwe naye ngokuzenzisa kwaPetro, naye wahinayo waqembuka naye uBarnaba, kanti kuyena eshumela bezizwe. Bacishe baliqeda ibandla uPetro umpostoli after uJesu esevukile. Ukukhola kwakho mzalwane kunga noma ngabe kuvela ziphi izinto empilweni yakho, ukukhola kwakho kungapheli. Madoda bazalwane, ukukholwa kwenu bazalwane kunga noma ngabe isiphi isigaxa esivela empilweni yakho saloku uphila, kodwa ukukholwa kwakho mzalwane kungapheli. Uma usuphendukile uqinise abafweni. Haleluya. Noma kungenzeka ushayeka uthola ingane noma umithe, kodwa ukukhola kwakho qaphela kunga. Nesothi bazalwane, angiyazi into enze kanjani ngoba uSathane ongena kuPetro, uPetro wangena uSathane senoJesu. Uthi uJesu kumele ngoba bethele eJerusalema, uthi uPetro ungayi lapho Nkosi. Nakade ngekuyi. Uthi uJesu uSathane ebuyele emva kwami. Ngoba uqondo kaNkulunkulu uqondo kwabantu. Uyambona uSathane usegalagadelile futhi kuPetro. Kodwa uSathane ogalagadelele kuJuda wangakhuzwa. uJuda wahamba naye uSathane wazilengisa. Lengisa bazalwane. Noma kuthiwa bekuvela nje bathe khona umzalwane singafiki isigaba la ubona ukukhanya ufuna ukuzilengisa ngenxa uthi inkinga obhekene nayo ungafiki leso sigaba sileso mzalwane. Ukukhola kwakho kungapheli. Khona abantu abathola ingcindezi ngale ndlela ukuthi abasakwazi kwenza nje bathe khona umzalwane. Nangizwa abona ukuthi yabona bekunje ayikho enye into engingayenza, kungcena impilo yami vele nje ngiyithathe impilo yami. Lo into hawu bazalwane, kodwa nangizwa bazalwane, imisebenzi yesitha esibhekene asideli. Hawu bazalwane nangizwa kodwa bazalwane, sengihlala phansi nceke, sengiyakunika imic. Makabonga uJesu bazalwane. Sengihlala phansi uPetro kuZenzo chapter 12 uyabanjwa. uJakobe usebanjiwe walanqonywa ikhanda kuyena. Lithi iBhayibheli noPetro esebanjiwe. Ubanjiwe futhi nje kuthiwa wayebanjiwe egadwa amabutho, izigaba ngezigaba zamabutho. Makabonga uJesu. Lithi nalapho wayeboshelwe engongolweni kwase kwalindwa ukuthi kudlule umkhosi wePhasika. Ngoba lela verse lithi ngoba uHerod wahlupha abathile bebandla.
kukhona abazalwane phakathi kwethu abathi bebehlelwa zinkinga ziedeke nangizothi bazalwane yabona uShadrach noMeshach thoba basolomlilo waphinda kasikhombisa ngamanye mase uphethe uboshelelane engongeni ebegada amasosha u4 izigaba zamasosha u4 ngamazi kwakufuna kwenziwe show ukuthi akavuki khona izinto ezibenshawa umzalwane kwenziwe show ukuthi akasavuki umzalwane la kodwa ngoba unamzalwane sanyusela sathi wathi uJesu ngiyabacelela labo kuba ungabasusa kodwa balonde kokubi ngaleso sizathu umzalwane ukukholwa kwakho kungapheli Pethu waselahla ithemba Twa wayesekhumulile uma ifika ingilosi isithi ke Pethu vuka Qoka ingubo yakho Qoka icathulo zakho nangibazalwane ngamazo Pethu wayesekulahlile awushuthi ngenze njani bazawushuthi kuyaphela ngabo kukhona isimo esike sishaya umzalwane avena abotha umzalwane engathi kuyaphela ngabo nangizotho bazalwane nakuyo lento esikuyo bazalwane amen bazalwane yabona lo kumnandi esikubo usathana akathokozi kumele sikhulane abazalwane abakwi-forefront kulento yokumuva kwayo ngoba once washa khona umuntu ombona uthi yabona usathana bengashalo ya even nakulokhali bonke yabona bengalimala lo yamzalwane siphelile thina Yantshela bazalwane yabona kwalimali ingakho khona abazalwane ngathi noma kuthiwa ngabe benza icala ungaba discipline obala ngoba khona ungaba discipline obala ihlakazeke umhlaphi khona abanye ngathi ngoba eceleni nangise kuzabathandazayo bathandaza sazaqine asisisimbulo ngoba once kwalimala yena umsebenzi kaNkuluNkulu uyozwa ngendaba kukhona ilokhale engaka uyifice iphelile ngoba usathana kadeli ngifuna ukuthi kunina bazalwane ukukholwa kwenu kungapheli andisibathandazela abazalwane abamuva nale bazalwane abakuhlela koqhubeka komvuselelo abazalwane okuthokozisa uJesu ngoba once usathane washaya bona niyozwa ngendaba hey sasike sihlangane bazalwane ilaphi la enePhavili kwangave kumnandi pho kwenzekani umzalwane walimala ukukholwa kwakho kungapheli uma usuphendukile uqinise la nakhona kuma local bazalwane khola kwenu kungapheli usathana uthi uPethu uyabhodla njengengonyama ufuna ngangigwinya usikodwa melana naye niqinile ekholweni ngoba ukukholwa ingathi okusho ukuthi kuyenzeka ukukholwa kuphele wengeke asho uJesu ukuthi ukukholwa kongapheli okusho ukuthi ukukholwa kuyenzeka ukukholwa kuphele umkholo uJesu uvelelwe izimo uzusuke kuJesu yokholwa inyanga ochaza ukuthi kuyenzeka ukukholwa kuphele athi uyena niphathe lothi abanye bafele umkhumbo okholwa khona ukukholwa kuphele nya ukholwa kuthi lo mzalwane wayivutha kangaka umpostoli kwenzekani ukukholwa kwakhe kwafika la kulimana khona kwangabe kusakhona ukurivayika laqabanga usaqhuma la ushumayela la nangizwa bazalwane kukhona abantu ababekhona phakathi kwethu nathi mesibuka sibuyela kubona kodwa basekho phakathi kwethu futhi nethemba lokubuya ngathi alisekho umbuzo Nkosi kwenzekani ngoba lento engikuya ngayizwa ngayo muphi ukukhona kwakho kungapheli khona kwakho kungapheli mawusuphendukile uqinise haleluya omile aqaphela ukuba anjani kuthiwa nina bomoya uma omunye wephathi kwenehlelwa isiphambeko nina bomoya mbuseni ngomoya wobumnene nawe uzigade wena ngoba kuyenzeka abazalwane kube khona abalimalayo kodwa sekufuna abomoya bamphuthuma ngoba noma khona sidla kodwa sihlukene izigaba nangizwa bazalwane osho ukuthi khona abakomoya base bakhona umzadesho ngabe khona benyama athi uPaul awungeke ngakhuluma ngilentabanga shothi nabenyama nyangizothi bazalwane mase kubakhona bemvelo athi uPaul abemvelo abalizwi zikaNkuluNkulu yilaba athi ethi webazalwane qinisani izandla ezibuthakathaka namadola axekayo nenzela indlela yenu kuba nihambe kahle ngoba meningabaqinisa abazalwane abantu ababuthakathaka uzothi hamba ukhubeke ubona umzalwane odumisayo nangu ubambene nomfana blind kabi usuyakhubeka ngoba ubuthakathaka
asinenzele indlela zenu ukuhamba mase niqaphela abasilela emseni ngoba bayimpande embi amaHebrews chapter 12 bayimpande embi uma ningabaqapheli bazoxobisa abaningi base kunakala abaningi yoba nabasele emseni abazalwane abantu ogcina sesihamba nabo bengaphendukanga awu sengihlala phansi ogcina nihamba nomuntu angaphendukanga ayibo ningazi ukuthi waphendukani naye ungabuza ukuthi njengoba ugida uzohlabela lapha waphendukani ngicela ukuthi akazaphenduke umuntu osilela emseni kodwa ophaka abazalwane uzoba nakalisa abaxobisa abazalwane kunakala abazalwane abaningi ungaqapheli kwabazalwane abalidayo ukuthi lo waphendukani nemntanami baqaphele nabasilela emseni njoba kuyamalukhali ngamjabulela ukuthi uyacula kodwa wasindiswa yini kukhona ingane zabazalwane egcine sezihlabelela zenza yonke into kodwa aziphendu impande ezoxobisa abaningi kunakala abaningi ukukholwa kweni kunga mzalwane noma uvelele impi enhle endleleni yakho ukukholwa ikukholwa kwakho kodwa ngiyacela ukukholwa kwakho kungapheli kukhona la silindele khona ezulwini amen.